Večernji show s Julijanom. Playmaker, back, šuter, krilo i centar su pozicije ovog sporta. A narančasti balun s 3 crne linije je njen zaštitni znak. Može se igrati onako old school na betonu ili u dvorani ako se radi o profesionalnim utakmicama. Postala je olimpijski sport 1936. A u SAD-u je izgradila svoje prijestolje. Do sad sam vam dao dobar trag o čemu ćemo večeras govoriti. Još bih samo rekao da je ona danas nezamisliva bez spektakla, nekako u velikim arenama i na njene utakmice dolazi tisuće i tisuće ljudi, a to uglavnom sve zahvaljujući NBA ligi i dobroj Euroligi te domaćem prvenstvu. Govorim o košarkaškoj vodećoj eliti u svijetu sporta. Recimo Michael Jordan, Kobe Bryant su imena s drugog kontinenta, a s našeg kontinenta će se večeras pridružiti meni jedan drag čovjek. Nismo se dugo vidjeli i za njega stoji uspješna karijera, a danas se bacija na onu trenersku. Dragi i drage moje, u studiju je sa mnom Ante Grgurević, nekad zvani splitski Barkley. Ante, dobro ti večer, kako si? Ja sam odličan, dobro večer. Jesi ti dobro? Ja sam uvijek dobro. Bravo. Uvijek veselo. Znaš, i kad nije baš dobro je poprilično dobro. To ti je moja filozofija. To je dobro, znači kad je najniža razina uvijek je dobro. Je. Reci mi ovo sve na početku, jesam šta propustio? Zanemarujući moje ime i ovi zadnji pasus, moram ti priznati da je uvod iznimno neuobičajan, sažet i vrlo zanimljiv. Nisam odavno čuo ovako jedno predstavljanje košarke u par rečenica u kojima je sve rečeno. Pa zapravo gleda sam, ja volim košarku i gleda sam kako da ne pilam ljude, da stvarno u minut i po da sroči nekako. Je, kažem ti da je stvarno je bio jedan zanimljiv uvod, sažet, ali baš je zanimljiv. Aj, baš mi je drago. Koliko znam, tvoja karijera počela ovdje u Splitu. Koje uspomene te vežu za početke? Pa puno. Kako ti je bilo u startu igrat za Split? Ja sam počeo u Dalmacijevinu, tadašnjem Dalvinu. Dalvin, je to bilo. Tamo sam počeo košarku relativno kasno i onda, a sada ne govorim. To je bilo sad gotovo 15 godina. Pa to je zapravo dosta kasno. Pa tada i ne toliko. Danas je to nezamislivo kasno. Ali tada je bilo kasno, ali ne u razmjerima kako danas. I onda sam igrao za Dalvin, prošao sam kadete juniore, došao do seniora. I nakon prve seniorske sezone sam prešao u sadašnji košarkaški klub Split, tada Croatia osiguranje. Croatia osiguranje. Koliko su imena promijenili? Jesu, puno su imena promijenili. A ja dalje imam majicu i uvijek govorim Jugoplastika. Pa to je tako, za neke će uvijek ostati Jugoplastika, za mene je uvijek Split, žuti dres, iako sam počeo u Dalvinu. Da. Plavo-bili dres je bio, odnosno bili i plavi. Žuti dres je moj dres i to je moj klub i to nosim u srcu s ponosom uvijek. Kad si dijete, uglavnom uvijek imaš nekog uzora, snima nekog uzora košarkaškog. Uvijek, mada ima ona izreka, volio bi da nikad nisam upoznao svoje uzore, tako da... Nemoj zezat, onda hoćemo li imenima? Nećemo. Neke koje su upoznao, volio bi da nisam nikad upoznao, ali dobro. Mislim, moramo znati da taj val 90-ih, svi smo igrali košarku zahvaljujući tadašnjoj Jugoplastici. Da. Ako je neko igrao sredinom 80-ih, to je zahvaljujući Ciboni. Sve ima svoj neki val, tako da su svi ti naši uzori bili iz žutog dresa 90-ih godina. Poslije hrvatska reprezentacija i predvođena je Draženom Petrovićem i tako dalje, pa nas se malo približila NBA liga gdje smo upoznali neke igrače i kao dijete imaš neke snove i to je dobro. Da, reci mi, kad si počeo igrat, jesi imao podršku, kako su tvoje reagirali, kad si rekao da će se baviti profesionalno? Nisam to govorio, obzirom da sam već u početku imao puno problema, ja sam, kako su govorili, igrao na krivoj poziciji, pa mi nikad nisu prognozirali da ću doći iz jedne kategorije u drugu. Tada to zapravo obilježilo dugi niz godina, do možda nekih 22-23 kad se malo stabilizirao, pa to više nije niko spominjao. Ali bilo je, za jedno djetinjstvo je bilo to sportsko odrastanje poprilično nelagodno i teško. Međutim, s druge strane, to te očasne. A što se tiče mojih roditelja, oni su me podržavali toliko što su mi dozvolili da odvojam vrijeme za trening. Možda to danas zvuči nezamislivo, ali ja od svoje generacije i starijih imaju svoje obitelji rođaka koji su bili dobri u nogometu. Ali otac je rekao, koji nogomet, sinko, ideš s menom kopat, ideš u štalu, ideš, nema nogometa. Mija ulje na autu, nešto. To je tada bilo normalno. Da. Ja sam trenirao, danas roditelji poprilično pate djecu. I to od najmlađih kategorija. Jako malo vremena. Moji mama i tate, majka još živa, hvala Bogu, otac nažalost nije. Na moju prvu utakmicu došao kad sam bio senior. Da smo me prvi put u životu došli gledat, a brat mi, imam brata Dinko, on je došao kad sam bio junior. Dotad
Kada se nisam bavio košarku. Da. Onda se bilo teško probiti, nije se toliko pratilo što se tiče mlađih uzrasta, nije bilo interneta. Ništa. Teško je bilo čuti za nekog mladoga. Ali evo, ti si jedan od onih koji je bio dovoljno, ne dovoljno, nego si bio jako uporan, pa te put odvaje van Hrvatske, izbija sve Cipar, Grčka, pa dobro, Italija. Cipar je bio jedna prolazna epizoda, možda u silaznoj putanji, kad već sad nešto sam imao godina, nego to puno njih ne zna, ali malo ovako pričam otvoreno, već za neka 2 ozbiljnija kluba nisam niti liječnički mogao proći, već su koljena bila potrošena, jedno sam operirao, i sad za neki ozbiljniji klub, ozbiljniji ritam utakmica, oni te prije snimaju, reću da to ne može tako ići. Da. A sam najviše igrao u Italiji i u Grčkoj. Zapravo najviše sam igrao za svoj matični klub, što mi je na ponos, ali ovo kad sam bio vani, to je bila Italija i Grčka. A malo to kad si bio vanka, šta nešto pamtiš od ti dana? Kako ti je bilo? A to vam je, to je baš profesionalizam u smislu da si plaćen kao stranac. Ja sam bio u Italiji igrat kad još mi nismo bili Europska unija, ja sam imao status Amerikanca, što je bilo puno teže za izaći vani. Da. Danas je lakše ako imaš putovnicu kao Europska unija, igraš kao domaći. Da. Onda je koliko si mogao ima stranaca? U te godine u Italiji, što je bila u Španjolskoj najjača liga iza NBA, su mogli imati 3 aktualno i 1 u rezervi ako se neko ozlijedi. Znači 3. Ja sam tada igrao u Italiji i ostalo mi je taj profesionalizam u smislu, ja moj kolega tada Amerikanac, došao iz NBA, slomio je prst, idu tu utakmicu smo izgubili, utakmicu sam izad morao igrati ili gubi ugovor. Ja sjećam da mi je ostalo da igra sa slomljenim prstom i niko te ne pita, ti si doveden, imaš svoj dio posla, to moraš napraviti. Inače, nikakva garancija. Teški profesionalizam. Stvarna romantika možda ako noćiš u košarci. Ali ima tu loših strana. Pa ima, to je težak život. Da. To nije ni malo lagano. Nova sredina, novi početak. Molite, kako si se uklopio? Di si prvo igrao vanka? Prvo sam igrao jedan kratan period u Švicarskoj. Ajde, to je italijansko govorno područje u redu, a sam pravu sezonu odigrao u Italiji. Sa 26 godina sam išao 27. Kako je bilo teško? Je ti bilo teško promijeniti tako? Pa teško je bilo ići iz kuće, da. Navikao sam se igrati u Splitu. Pa jezik manje više, nešto sam znao, poslije sam naučio italijanski dosta dobro. Drago mi je bilo u Italiji, pošto mentalitet je sličan našem. Da. Sličan našem, pogotovo taj južni dio, dosta su temperamentni, tako da mi nije bio problem se adaptirati. Prva 2-3 mjeseca malo je bilo nostalgije za kući, a poslije to ide. Da, je li razlika igrat, zapravo znam da je razlika, kolika razlika je igrat vanka i recimo doma u Splitu? Pa imaju vani, kad dođeš u klub gdje imaju sportsku kulturu, onda su neke stvari lakše. Ovdje u Splitu splitska publika je dosta zahtjevna, dosta je lijena u smislu da im treba dugo da se zagriju za nešto, kad uđeš u džir onda kao počnu dolaziti. U nekim klubovima vani ne gleda se na porast tako teško recimo kao u nas. Ja. Pogotovo ako publika primijeti da je ekipa taj dan dala sve od sebe, da se trudi, da ide, pa to je sport, ne možeš uvijek pobjeđivati i to je stvar koja mi se svidjela. Da nema veze, izgubilo se, idemo dalje. Ako znaju, ako si pokazao, ako si demonstrirao da si dao sve od sebe, da smo se trudili. A kod nas recimo to je, mada sam ja igrao u periodu kluba kad je klub bio izuzetno visoko kotirao, jednostavno nisi smio neku utakmicu izgubiti, taj recimo pritisak tog igranja za veliki klub, to igrači koji ne igraju za tako velike klubove, što je Split tada bio, to ne može doživjeti. Ako nisi baš bio u tome sustavu jednog velikog kluba. Pričam ja, momak, igraje balun, igraje u Kini. Igraje, ne znam sad kao se zove klub, neki manji grad, 7-8 miliona stanovnika. Govori, kad dobiješ utakmicu si narodni heroj. Druga liga, pazi. Kad izgubiš 7 dana ne smiješ iz kuće izaći. Ja osobno ne volim te oscilacije jer je nezamislivo da i najbolji momčadi na svijetu izgube. Da, pogotovo ako su u fazi gradnje ekipe. Naravno. Tako da ima svega, ima i ovog što si ti reka, ima i ovih drugih situacija. I za sebe si ostavio, koliko si godina igra profesionalno? Pa ostavio sam se u 37. Znači, koliko si to nakupio godina? Znači, skoro 19 godina profesionalno. Znači, u 19 godina karijere, jer imaš neki najdraži moment? Ne mogu izdvojiti jedan, bilo ih je puno i to uopće možda nisu ni neki trofej, nešto nije toga tih trofeja bilo puno, ali bilo nekih utakmica koje su tada meni ili nama klubu značile, bilo je trenutaka putovanja. Generalno možda ta prijateljstva i poznanstva što ostvariš kroz to igranje, kad malo sazriješ ljudski,
Mada je pitanje kad smo uopće zreli, jer misliš da si zrel sad, pa za 5 godina vidiš da nisi. Da nisi, uvijek misliš da si sad nešto što nisi. Ta poznanstva i prijateljstva koja se nužno ne mora poslije održavati, jer kako te život razdvoji, ne možeš ti ni pričati uvijek o istim stvarima. Te uspomene nosim i to mi je možda najdraže. A si ostao s kim od bivših suigrača u kontaktu? Da ste ostali dobre? U Splitu da, u Splitu pogotovo. Mislim, život nas manje više sa dosta njih te i veže kroz košarku, a izvane se čuješ sa nekim kolegama, pogotovo ako nekad nešto ti zatriba. To, međutim, teme su vremenom sve manje, ali tako. S obzirom da ne ide uvijek u životu sve glatko, jesi ima neke momente kad je bilo teško, da si pomisli, a što je dosta neću više. Puno je bilo toga i pogotovo, malo prije sam te rekao, od mojih prvih košarkaških koraka, to je bilo obilježeno teškim radom i kontinuiranim podcjenjivanjem. Ja zapravo, to se tada znalo malo kad sam sazrio igrački i kad sam postao neko ime, manje više se moja karijera znala, ali to što sam ja teško prolazio sam najviše znao ja i to su neugodna iskustva koja te jesu ojačala, ali bi volio da ih nisam imao. Ja to ne mogu poreći. I ozljede, naravno, imao sam ja 2 teže ozljede, 2 operacije koje ste udaljili s terena. To je najgore. Je godinu 2 dana. Drugu operaciju sam operirao koljeno, već sam imao 33 godine. Šta, meniskus, ligament? Ne, hrskavicu. To je hrskavicu. Imao sam težu operaciju zgloba, ja još sa 27 godina, imao sam pauzu skoro 2 godine zbog toga. Ali sam tu operaciju u 33. mi je bio cilj se vratiti na teren i ostaviti se zdrav. Kad hoću, ne zbog ozljede i uspija sam još poslije igrati. To je super. Recimo, bilo je trenera još pogotovo tamo 80-ih i 90-ih koji su bili jako rigorozni, strogi, svakako su se odnosili prema igračima. Nekad bi momčadi mrzile zbog toga. Jesi ima ti kakvog trenera? Ne moraš govoriti imena, jesi ima kakvog strog. Imali smo jako teške i kvalitetne trenere, što je tada bilo normalno. Međutim, kad sezona završi, malo se odmoriš, shvatiš da je to trener koji ti treba. Da. Jer mi po prirodi uvijek tražimo lakši put, bez obzira koliko ti je bio vrijedan i marljiv, uvijek želiš da ti je lakše, podsvjesno. Da. Ali kad imaš trenera koji u svoje znanje drži i disciplinu i koji od tebe traži puno, nama su neki treninzi trebali po 3 sata. Mislim da to te izbije. Pa dođeš, pa sastanak, znači uđeš u dvoranu u 5, izađeš u 9 i tako iz dana u dan, pa jutro, pa... Međutim, na kraju sezone vidiš koliko si napredova. Da nije to bez veze? Ne, to nije bez veze. A pogotovo kad bi došao van i te dočekao, znaš, imamo trenera koji je strog, da tebi bi to bilo smiješno. Obzirom na šta si prošao ovdje. Da. Sad kad je sve to iza tebe, bi li mogao reći da si postiga šta si ti u svijetu košarke dok si igra? Pa ima koja je neostvarena želja? Ima ih, to je uvijek tako. Međutim, ako ću gledat sa pozicije dječaka kadeta, napravio sam čudo, jer su mi govorili da neću doći niti u juniore. Ako ću gledat s pozicije igrača juniora, tadašnjeg, napravio sam čudo jer su mi rekli da neću zaigrat nikad seniorsku utakmicu. Da. Ako ću gledat s pozicije igrača seniora košarkaškog kluba Dalvin, su mi stalno govorili da je to tvoj maksimum, nećeš se nikad odmakniti, da bi za 2 godine igrao Euroligu i bio među 10 najboljih mladih igrača Eurolige, proglašen prvi par kola i igraš u Barceloni, dobiješ u Barceloni. Znači, ostvario su neke snove koje nisi mogao zamisliti da će se dogoditi. Međutim, kako ideš naprijed, uvijek želiš nešto više, što je sasvim prirodno. Nekad realno, nekad nerealno. Nerealno. Tako da je nešto je ostalo neostvareno, žala nemam puno, volio bi možda nekad neke odluke da sam donio drugčije, međutim, vjerojatno i ti, ja i svi u redakciji oko nas, uvijek su te odluke, jesu ili nisu doneseš, ali je važno da sam donio ja. Da nije rekao drugi umjesto tebe. Odnosno, da citiram onaj lijep citat, već sam ga neki dan citirao, stari snovi su bili dobri snovi, nisu se ostvarili, ali mi je drago da sam ih imao. To je lipo, ko je to rekao? Znaš? To je iz onog filma Mosta do okruga Madison, Clint Eastwood rekao. Clint Eastwood. Je lip citat, to sam zapamtio kad sam gledao film, baš mi je ostaje. To je sve rečeno u jednoj rečenici sa zarezom. Završio si igračku karijeru, išao si u trenere 2012. Je, bro. Jesi imao u planu dok si igra biti trener? Ili ti se nekako dogodio život pa si išao za trenere? Toliko uloženog sebe u košarku mi je bio neki logičan slijed da pokušam ostati u košarci. Imao sam dobar odnos u smislu suigrača, znači nije mi problem komunikacija ni suradnja s drugim ljudima.
zadnje 2-3 godine, pa čak i više, uvijek bi mlađi igrača nešto educirao na terenu, pokazivao, znači imao sam tu sklonost za prenošenje nekog znanja. Ja si dobar veteran, ne? Pa recimo. I reci mi, kakvi ti osjećaj, pogotovo u početku bija, kad si počeo sam trener, koji osjećaj ti je bio, biti van terena, sjećam se kad pratiš igru, sudjeluješ, a ne igraš? To je, trening još ne, ajde, to je još, ali sjećam se prve utakmice, ja sam bio pomoćni trener seniora, ovdje smo igrali ABA ligu protiv Crvene zvezde i to smo pobijedili, naravno, radosno svi, došao sam kući prazan. Prazan jer si igra. Ne, ozbiljno, to je baš bio jedan stran osjećaj i poprilično ovako tmuran, bez obzira što sam bio sretan da smo dobili jednog velikog protivnika, prava utakmica, a nisi ništa napravio. Nisi niti glavni trener, bio si pomoćni trener. Znači, moraš i psihički baš sam bio prazan, došao sam kući prazan i dok nije se to naviklo, nakon brzo je to išlo, ali evo kad sam već pitao ti kažem. Je. Inače pita ljude koji mijenjaju karijere, to mi je ovako fascinantno kako se pribace, koliko im triba vremena. Koliko je tebe vremena tribalo? Ma brzo je to došlo, baš je došlo brzo, ali tu prvo tamo se neće nikad zaboraviti. Taj osjećaj koji, šta sad? Šta sad napraviti? Da, dobili ste, nisi ništa napraviti, nisi ništa napraviti. Ništa nisi napraviti. Voditelj si škole košarke u Splitu. Koliko sam shvatio, ima preko 300 dice. Pa je, tako smo to varirali. Nije lako s njima raditi, kako se ja snašao u toj ulozi? Nije lako, zahtjevno je i ide sve zahtjevnije. O kojem godištu, koliko godina? Mi je škola košarke, sad trenutno smo sa U13, to je ove godine 2012, i mlađi. Imamo sve kategorije redom, čak dole imamo do žutka, gdje su predškolska dob. Znači imamo jedan lipi raspoređeni program kategorija koji idu prema gore. I ko ostane već u 13 ili mlađe kadete dođe s nekom košarkaškom naobrazbom. I sad rad s tom djecom je zahtjevan. Koliko im traje koncentracija? Malo, kod nekih i nikako. Da. I imaš neki pristup, kako im zadržiš koncentraciju? Imam ja pristup, ja volim red i želim Pretpostavljam da nije kroz zabavu, nego nečim moraš... Pa neka zabava, ali ja nisam ti da tu radim cirkus na treningu u smislu zabave, pogotovo kad vodim selekciju. Pošto smo mi zbog broja djece za koji smo se poprilično naradili da dođemo do tog broja djece, poznate, već se priča o nama već davno, da smo prije 7 godina smo imali, vjerovali, ne zajedno s juniorima, 60 djece u klubu. Samo? Da. Jedva 60 zajedno s juniorima. Wow, to je premalo. Da, a sad imamo toliki broj da možemo odabirati djecu, raditi neku selekciju, da bi napravili neki iskorak u smislu da im damo košarkašku naobrazbu, da kad dođu u kategoriju dalje i to da već imaju nešto što ih izdvaja iz drugih. I to je zahtjevan proces i takvi treninzi su i ozbiljni, prilagođeno dobi sposobnostima djece, da se razumimo, ali tu nema puno zezancije, sad ćemo ako prati, ko ne može dečaj i to. Da. Nekom se to sviđa da se ima tu puno i prigovora, kako ovo, kako ono, ali mi za svakog imamo opciju. Ako ne, bile meni djece, trenerom meni ovo, vi ste prestrogi, super, ideš u drugu, ideš u selekciju B, ideš tamo. Da. I tako to ide. To je dobra stvar. Reci mi, prošao si sam više trenera u životu, jer primjećuješ sad neke njihove taktike ili načine rada koji su ti možda bili čudni onda? Pa, ispada da je zapravo dobro to. Moram ti priznati da su ti pitanja jako zanimljiva. Nemoj zeza. Baš pogađaš ono da pričamo baš ono što treba. Ne pričamo općenite stvari i to je... Aj, super. Hvala. Baš pričaš ono, tražiš čovjeka iznutra. Nisu površna pitanja. Ako ti ja smijem reći ovako da se ne... Obavezno, hvala ti. Nema dana da se ne sjetim svojih par trenera koji ih izuzetno poštujem i koji su mi dragi, bez obzira da li sam s njima bio dobar ili ne. Da. I da nema dana da nekad namjerno na treningu i neku rečenicu rečem sa ciljem, ali u sebi citiram i posvetim tom treneru. I malo je drukčije jer si ipak radim s djecom, ne sa seniorima, ja imam te seniorske trenere, ali nema dana da se ne sjetim. Ima ja i svog trenera iz mlađih kategorija, što smo i prijatelji, ili Petar Škol me vodio 3 godine, u Dalu nam je i primio i poslije smo izlazili u prijatelje. Izuzetno bitna osoba i tada i u mom životu i u životu svih nas u generaciji koji nas osim košarke učio i životne stvari i uvijek se sitiš ti neki stvari što te tada neko podučio da danas sutra preneseš nekom drugom.
Je, ti prvi ljudi koji te nekako uvode u bilo šta. Znaš kad ti neko prenosi, sport, osim košarke ti prenosi, prenosi i neko životno znanje i iskustvo i postavke, pa kasnije preko, znam, Smage Sagadina koji je bio tu prvi trener mi u Splitu, Pina Grdovića s kojim se danas čujem. I nisam s njim na ti ispoštovanja, rađe mi reka ti, toliko stvari ti je prenio on, pa poslije do Jasmina Repeša i tako dalje, da ne govorim, s nekim si bolji, s nekim si, nije to uopće sad bitno, ali znanje koje si prenio i dobio je nešto što nosiš u sebi i ne možeš to zaboraviti nikad. To je ludilo. Reci mi, ove nove generacije, pričali smo o njima, uvijek se vuku neke usporedbe sa generacijom prije ili više. Šta bi te rekao za dicu koju treniraš? Kakvi su? Imali tu nade, imali talenata? Usporedbe ne možemo raditi jer je totalno životno okruženje drugčije. I to ne može niko shvatiti dok ne počne sa djecom raditi. Motoričke sposobnosti djece, a i osobine, što se tiče kvalitete, puno bolje danas nego prije, pretpostavljam. Puno gore, to je sve u silaznoj putanji. Gore? Sposobnosti, to je nezamislivo. Nemoj zezat. Ma ko je radio selekciju prije 30 godina, on je samo birao ko može pogoditi bolji šut. Ja danas moram biti sretan kad dijete zna trčati, da ne kaže hodati. A njihovo okruženje, gledaj, stvar je vrlo jednostavna. Šta je sport u nekoj osnovi? Ako ti sad razmišljaš o sportu, to je igra, ali tako? Da. Šta smo mi kao djeca? Ti i ja smo, ti si malo možda stariji od mene, nisi puno. Šta ti je bilo? Nema šta radi kući, ideš vani se igrati. Nije me mater mogla puškom u kuću utirati. Igraš balon, trčiš, vataš se, graničara, laštik su ženski igralište. Sad zamisli koliko je to motoričko podražaja bilo svaki dan. Istina. Šta je danas djeci igra? Ne znam, će raditi, uzme televiziju, uzme mobitel, PlayStation, kompjuter. Evo, sve sam ti... Znači, on već u početku, njegov motorički podražaj je loš, odnosno nema ga. A još druga stvar što se tiče glave, danas su te osobine i djece i te kognitivne sposobnosti, percepcije, anticipacije. To je sve loše. Zašto? Ako ja igram s tobom na basket, ti me dobiješ, ja te hoću vratiti, jel tako? Apsolutno. Idemo na revanš, to ćemo se zakrviti gadno. Dok ne dobije, nema stajanja. Ali ja kad gubim od tebe, ja moram se s tim nositi da me ti trenutno po terenu brišeš. A kad igram na PlayStation, ne ide mi šta napravim. Napravim reset, upalim ovu igru i to je to. A u životu tako ne ide. Mislim da sam ti plastično prikazao ukratko. Nisi plastično, nego si dobro to prikazao i što mi nije uopće palo na pamet. Ali s obzirom i na tehnologiju i sve danas i intenzitet treninga, jer se to da nadoknaditi? Može se nadoknaditi ako ćemo raditi kako radimo sad. To je da mi već imamo i selekcije U13, i U12, i U11, to ti je ove godine 2014. mlađe, ti ćeš probati treningom malo kompenzirati taj nedostatak kretanja. Da. A još važnije, ako preneseš djeci ljubav za košarku, što ja mogu reći da uz svoje trenere, znači tu je prvenstveno Dujka Literna i Luka Škeva nam daje ruke i tako dalje, što se tiče najmlađih kategorija, radimo da djeci preneseš ljubav za sport. I onda kad oni nakon treninga još ostanu na igralištu, onda se pobjedio. To je posao. To je to. Reci neka pričamo o mladima. Prije se nije moglo do neke godine ići vanka igrati, jel mora si odraditi neke godine. Da. Pa tu je bila vojska, mora si ići u vojsku. Isto. Domaća, a danas dica, ne znam, sa 15, 13, evo Dončić s 13 godina, ide iz Slovenije u Real. Koliko je to dobro za dicu? Nije dobro. Potpisuju te profi ugovore s 15 godina, mislim, to ne zamislivo. Nije dobro jer žure, nudi im se nešto, a u većini slučajeva nisu svjesni šta im se nudi. Da. Mi sad imamo veliki problem, ne mi kao Split, nego cijela Europa. Amerika je napravila jedan potez, ajmo ga nazvati lukavim, da su počeli plaćati igrače na koleđu. To do prije godinu dana to je tako da je sva evropska košarka, recimo sad neki mladi igrač ode na koleđ i on će tamo dobiti 3 puta više novaca nego što uopće mogu zamisliti da će dobiti ovdje. Da. I velik udar na evropsku košarku razvoj mladih igrača. A zato su Evropljani počeli, zadnje godina su im sve uzeli. A nisu oni to slučaj napravili. Da. I onda sad šta po meni, svaki dan, bože moj, ja sam u tome i razmišljam puno o tome i o treningu i tako dalje. Jedino nekim kvalitetnim programom rada, razvoja nekog mladog igrača, ako klub može to ponuditi, a roditelji su racionalni, pa se pričam roditelji koji su bitni roditelji, vrlo neracionalni. Da. Ako su racionalni roditelji uz minimum utjecaja nekog menadžera, agenta, dijete možeš zadržati.
moraš odigrati 3-4 sezone doma, pa onda budeš vanka. Tako je, ali to više ta djeca moraju postati ljudi prije svega. Ne zanima to nikog. Mi živimo u svijetu danas gdje se gleda kratkoročno, neki nazovi profit, ili je to financijski, ili je to rezultatski. Isto ti je sa razvojnim igrača. Znači, raditi procjene za neko dijete. Ne moramo niti pričati o mlađima, recimo 16, 17 godina, je vrlo suptilno, ali se to više ne radi. Gleda se što on napravi sad i to je to. A puno igrača, vjerojatno igrača koje poznaš i ti, su sazreli sa 23, 24, 25 godina, nisu sazreli sa 18. Da je, pogotovo što recimo muška dica kasnije sazrijevaju. Onda klubovi nemaju strpljenja, pa treneri nemaju strpljenja, jer razvijati mladog igrača to je bolan proces. A se kad dogodi, recimo, ne znam, glupo pitanje, ali recimo da neko dite zapne između dvije kategorije, da nije ni vamo ni tamo, kako to onda? Pa zapne, ne možeš, mislim... Jel ga gurnete u težu, stariju? Ja sam malo prije pohvalio sva tvoja pitanja, jer vidim da voliš sport, da ti sport nije stran. Nije. Možemo reći da se dobro pripremio za emisiju, to ću ostaviti tebi, ali ti samo kažem da dobro razmišlja sportski i da je to lipo. Gledaj, kad radiš neku procjenu djece, pa ono malo je gurneš u neku stranu. Možemo to postaviti ovako. U nekom rastu i razvoju imam djeca koja ranije, a neki se kasnije razviju, akceleranti i retardanti, jel tako to ide. Da. Sad trebaš pripoznat njegovu i trenažnu dobu i kronološku dobu i vidiš šta i kako. Međutim, ako je dijete marljivo, vrijedno, ko pridonosi nekoj kvaliteti treninga, ti ćeš uvijek naći za njega prostor. Da. Ali danas je, nažalost, često da je utjecaj roditelja takvi da ima nerealnu sliku od djeteta, da su oni ti koji žele trenirati, a ne dijete. I onda tu dolazi do problema. To je jako čest slučaj. To je danas često. Nažalost. Znaš šta ste, morate pitati, današnja mladost, pari mi se, kako bi te rekao, da odustaje puno prije nego što bi tribali od... Pa evo malo prije sam ti spomenuo sistem kako je lako danas odustati, jer im se nudi odustajanje. Da. On na PlayStation može odustati. Jel' tako? Pa kako, dobro, to je sama priprema za cijeli život, onda pa sve naopako. Nije dobro. Realno je naopako. Šta nas uči, zašto je sport dobar? Zato što te nauči da pobjediš sebe, što je zapravo najteže. Svaki dan imaš izazov. Amo sad na druge stvari. Može. Bliži se lito, imaš kamp, držiš u Supetru na Braču. Jesmo, imamo kamp, zove se Izrasti u legendu, sad je 8. po redu. 8. Suradnja sa košarkaški klub Brač, koji je ovom prilikom zahvaljujem, predsjednik Dejan Rahan i trener Josip Gladinić i tajnik Hrvoje. Ideja ti se rodila 2018. I tu moram izdvojiti, osim što sam spomenuo Dujuka Liternu, koji mi je tu zaštitni znak, moram Ozrena Marića spomenuti, uvijek ga spominje jer bez njega, koji je u našem klubu radi kao puno posla odnose s javnošću i tako vodi brigu o svemu, ali bez njegove podrške i tog zanosa za te mlade, ne bi nikad ništa napravili. Mi smo 2018. ustanovili, odnosno ja sam prvi ustanovio da nam djeca idu okolo na kampove. Klub je izlazio iz krize pred stečaja, bili smo u nevelikoj krizi. I nije se radilo s djecom, malo djece i dođe ljeto, ovi ide kamp, ovi mamo, već sada ne spominjem klubove, gradove. Dobro. Ja govorim, zašto mi napravimo kamp ovdje u nas? Čekaj, nismo imali kamp. Ne. Imali smo ga mi prije, ali u toj krizi kluba, to je stalo, prije bio na Hvaru, legendarni kamp koji je trajao čak po 2 tjedna i svi su to hvalili, a smo došli u period da ga nemaš. I kakvi je odaziv? I mi smo u 2 dana, ja sjećam sad, 2018. ljeto, u 2 dana, ja sam zvao tada predsjednika kluba, bio gospodin Domagoj Marojević, koji isto puno toga napravio za klub Dobroga. A evo, ja molim te, evo, Ozren, ja bi napravio kamp, možeš nas malo podržati. U 2 dana smo skupili 67 djece. Ma manje od 2 dana. Sve smo, dvorana, termin, daj vama. Super. I onda su nas još zvali iz Brača, hoćemo zajedno. I do godine 2019. se rodio prvi kamp sa odličnim odazivom, puno djece izvani i baš smo se poprilično namučili jer se dosta bavimo djecom van terena, ne samo na treningu. Svi su bili zadovoljni i od tada je krenula ta tradicija ljetnog kampa u suradnji s košarkaškom Braču. To je super. Moram te naglasiti da je ljeto poslije, odnosno u proljeće iduće godine je došao COVID, kao što svi znamo. I to je sve razbilo. I nama bili su neki... Dobro, to stvarno je sve pogasilo. Bili su na prvom kampu, je bilo djece iz Izraela koji su najavili do godine već da će dovesti još djece, da im je odlično, da se proveli lijepo, međutim, kako je bio COVID, sve je stalo. Na 2 godine vas je ugasilo? Ne, sad ti se moram pohvaliti. Koliko god neko hvala neke druge stvari, nama ako organiziramo, mi smo i za vrijeme COVID-a uspjeli napraviti kamp. Prvi 6. se na Braču na vijestima kaže Supetar, novo žarište, probleme, a mi trebamo kamp krajem 6. i 15 dana sačekamo i napravimo kamp bez mrlje. Tako da nismo nikako prekinuli, hvala Bogu, nadam se neću.
puno sreće, stvarno to je lipo. Pa kad je, djeca to je... nema pauze do 9. mjeseca, nego liti lipo igraju. To je otprilike, na spavanju imaš između 50 do 70 djece kako koje godine se jave i bude djece sa strane, neko spava u svom apartmanu ili tako i između 90 i 110 djece. Znači dobar odaziv. Pa dobar odaziv, radimo ujutro popodne, vodimo djecu na more, vodimo ih na bazen, na ove tobogane, unajmimo brod pa ih vozimo na pješčanu plažu. Super. Uglavnom posla ima dosta. Super. Ne smetaj, znači, dica kad dica? Pa dica realno ne smetaj ništa. Oni jedva čekaju pobić malo od kuće, što je normalno i ti i ja to znamo, jer smo to sve tako prošli, malo se makne od roditelja, bude djece kojima bude kriza pa plaču prvu noć, drugu noć. Prođe to. I onda treću noć je već to sve dobro. To kad se skupi pjena na kraju usta od žege. Proletilo je vrijeme, bližimo se kraju, mora se maknuti malo van košarke. Ante, reci mi u svoje privatno vrijeme, šta radiš kad ne radiš? Imaš neke hobije, šta voliš? Malo volim čitat. Volim se baviti svojom djecom kad sam već velika pa se manje bavim njima. Imam 3 djece. Dosta smo se supruga i ja posvetili njima u njihovom rastu. Sad su već veliki pa to je već manje. Ali sam praktički cijeli dan. Jer moj trening ne završava na parketu, on je i kući. Treba i pripremiti, treba analizirati trening. Znači obiteljski džir ti je... Je, treba napraviti raspored kategorija drugih kad šta kako, jer to je voditi tako jedan broj djece i taj pogon je, ja uvijek govorim, život tkivo. To nije završen projekt, evo mi sad to imamo. Moraš uvijek nešto, neki termin fali, nekome nešto fali. Neko djece ne može, ja osobno uzmem raspored od djece kad je škola, vidi kako prilagoditi trening. Ako mogu, imamo kontinuirane probleme s dvoranama u Splitu. Mi radimo na 6 lokacija, mi na 6 lokacija imamo treninge. Tako da je to zapravo meni cijeli dan. Noću se probudiš pa razmišljaš kako ovako i nažalost nemam baš vremena, dogodi mi se, volim pročitati dobru knjigu, ali kad počnem čitati za 2 minute oči već padaju. Ne mogu, sad ne. Aj, s obzirom da si na radiju, glavno pitanje, šta voliš slušati? Pa volim slušati dobru muziku koja nije isključiva kao kad sam bio mlađi, kao i svi mi ima se isključivo, volim to. Volim ovisno trenutku, volim poslušati dobru pjesmu, ne volim rap, ne volim metal. Moj odgovor je uvijek dobra pisma, pusti bend. Dobra pisma? Pusti bend, bitno je dobra pisma. Tako, eto, sam mi ovisno trenutku, kako kad mi nešto dođe, volim poslušati to i eto. Ide sam na poučna za sam kraj, kaj uvijek u emisiji. Imaš neku poruku mladima roditeljima koji možda gledaju upisa košarku? Imam poruku da upišu ono što djeca žele, jer će ih sport naučiti da se izbore za sebe, naučit će ih da uvažavaju druge, bez obzira ako individualni sport, opet se susreće s drugim osobama, naučit će ih da samo težak rad, ispravan i kvalitetan rad će nešto donijeti u životu pozitivno. I da nema zaobilazno, jer u sportu ne možeš varati. Kratkoročno možeš, ali dugoročno to ne ide. Ante, hvala ti puno što si došao u emisiju. Hvala tebi što si me zva. Ja bi, slobodno što se meni tiče, moglo bi još 2 ure trajati, ali nažalost ne može. Nadam se da, drago mi da si zadovoljan i hvala ti što si me zva. Je, i vidit ćemo se opet. Ekipa, još jedna srida je za nas, čujemo se opet iduću sridu, laku vam noć. Čujemo se idući tjedan, uživajte.